kusile sompaka kwasa ngalele Ngilela Solomoya siyabonga kakhulu ngokuthi nisibekezelele bafowethu. I think ivele izinto ezikanje ukuthi umoya siwazi ukuthi kahle kahle umoya usuku planini. Unokuthi izinto zenzeka kanjani but sibonga ukubambisana. I wish nabanye abantu bayiqonde lento yokubambisana ngoba la kahle kahle kusebenza ngamakhono. So abantu abanye abafisa ungathi so MTN noma so Vodacom la izinto zofike zibe lula khona zenzeke ngale ndlela abajwayele ngayo kwenzeka but asilona ibhizinisi sona isikole la siyabantu bomoya ezizama ukubuyisa izwi. So ngijabula ngempela ukuba kuzoba khona abantu abazoyiqonda le nto bacathule nathi sikhule emoyeni ngoba kusetshenziswa umoya. Sibonga kakhulu ukuthi-ke nisibekezelele. Uphathulo weyinkulumo besikhuluma ngazo izolo zentaba yedlozi. uKondlo uke wasithi Jeb, but so cela Kondlo ukuthi uphinde usiqale phansi ungathi awukazi usho lutho bese usiqhube phambili. Mkhulu, sanibonani nonke, ngibingelela nje kini nonke-ke enhla nasezansi. Ngiyabingelela. Mkhulu, lona umoya uhamba ngendlela yawo. Ebesikukhuluma izolo, mhlawumbe kuyobekeka ngenye indlela namhlanje. Asazi kodwa silawulwa yiwo umoya. Ngiqeda kusenda ilokhuzana i-post lapha ekhuluma ngomsebenzi wange-weekend. Ekhuluma ngomsebenzi wange-weekend. Njalo wema-30 umhla ka-30 okuyiSunday leyo. Manje ngibona ngathi inamba yami leka 065 ngibona ngathi bayivalile ku-WhatsApp. Angazi-ke ukuthi kwenzakalani. Kuthiwa angazi noma ukuthi kwenzakalani ngeke ngikutshela mina lezi zinto ngibuye ngazazi lezi zinto zelo. Siyacela ugogo Kate asivalele i-mic. Manje-ke bawuvalile. Ngibona nje ngingena ngale number le. Bawuvalile lo lokhuzana le WhatsApp lo wami lo omunye ka-MTN. Ngingena ngalo 082 ngisho ukuthi lapha ya bavalile ilokhuzana inamba yami lapha ku-WhatsApp. Angazi-ke kodwa ukuthi ivulwa kanjani. Kwabaziyo lezi zinto zabo zixakaxaka bazongixakazelisa nje bese beyangitshela ukuthi kwenzakalani. Bavalile kuvulwa kanjani ngoba sekufakwe nje ilokhuzana umugqa obomvu kwathiwa ngqi kwavalwa. Ngazi-ke noma abantu bareport ukuthi mina ngiyabascam ngabe kwenzakalani angazi. Okay, kodwa sikho-ke lapha. Bawuvala manje mase ku 5 to 7 bavale. Awusekho. Le namba nje sengizongithola kuyo kungifonela kwamanje leka 085 065 ngicanga ukuthi uMTN lo. Ilena-ke ngicanga ukuthi sengizotholakala kuyo ku-WhatsApp le ka Vodacom 082 392 3664 iwona sengizotholakala. Ngicanga ukuthi nomgozi bazokwazi ukuthi bayifake kulokhuzana ku-YouTube izokwazi ukuthi kube yiyona esebenzayo ku-WhatsApp nakuma calls. Kodwa u-MTN abazofona ngo-MTN bazobe belokhuzana besebenzisa ube ufonela kuphela ukungena ku-WhatsApp ngeke usa-WhatsApp.
ngenxa yayo ke lesi simo engibhekene naso njengamanje, kodwa angazi ukuthi kwenzakalani. Mhlambe bakhona abazi ukuthi kwenzakalani futhi kungalamuleka kanjani leyo nkinga esibhekene nayo njengamanje. Okay, izolo besikhuluma ngendaba yedlozi lentaba. Sikhuluma ngendaba yesangoma. Singaqala nje sithi nqabu lapha kuyisangoma. Njengoba bese senabile sachaza ngendlela esichaza ngayo ukuthi isangoma sichazani, ingoma ichazani, ukusangoma kuchazani, abengoma bachazani. Okusho ukuthi isangoma nabengoma, isangoma nabengoma, isangoma nabengoma. Isangoma noma abengoma, abengoma umoya nje engathi mina ukhona kuwo wonke umuntu uzophilayo, ukhona kuwo wonke umuntu, bese kuya ngokuthi umfice esimosini lo muntu lo. Abengoma ingoma leyo, ukuba khona kwengoma ke akubali ukuthi kudinga ukuthi kube ubani ocula leyo ngoma noma olalela leyo ngoma leyo. Ungayilalela leyo ngoma leyo evumelana nawe noma ehambisana nawe ngokwemizwa noma ngokwesikhathi okuso. Kungenzeka futhi ukuthi uyigcine wena umuntu kwenze njani lapho, kwenze njani lapho nathi kunene Mgosi, Mgosi, Yebo ke. kwenze njani? Ngicela uvale imic. Oh, ngiyaxolisa. Siphazanyiswa umgozi ungena segulukudela nje engayivala imic. Amazi ukuthi wenzani, kodwa uyazi ke yena ukuthi ubenze njani, kwenzeke njani. Ya, silapho ke endabeni yabengoma, ingoma uqobo lwayo. Uma kukhulunywa ngengoma, kukhulunywa ngesimo sento engathi ngiyayibiza ngomoya ongene kuwo wonke umuntu, ongene kuwo wonke umuntu, ngoba ngisho ngakuthiwa ingoma eliqomu, ingoma eliqomu yaziwa ukuthi idlalwa eindaweni lezi ekuphuzwa kuzo, okunomsindo kuzo, nazo zonke lezo zinto lezo. Yebo, abantu abadala noma abakamoya abezwani nezinto eziba umsindo ongahambelani nabo labo bantu abasuke bembethe wena. Akwe ngisho kanjalo. Sazi ukuthi abantu abadala abezwani nomsindo. Sazi ukuthi abantu abadala abezwani nomsindo. Kodwa umsindo wonke ususelwa kwimvelo. Yebo, lo usukukhona usuke uyinto engeyona umqo noma engeyona imvelo. Lo usukukhona odlala ama instrument nazo zonke lezo zinto lezo. Izinto ezikhandiwe zakhandelwa ukunanela nokukhopha izinto ezisuke zivunguza izikhala ziqoma nje okungezemvelo lezo zinto lezo. Ukhala ugugu, ukhala uthatha zonke lezo zinto lezo, amanzi lawo, zihlahla nazo zonke lezo zinto zikhuluma, zidlala usound, zidlala umsindo. Lezo zinto lezo zinyoni, ukubonga kwenkomo, nazo zonke lezi zinto, amabhubesi ngokwehluka. Yize ibhubesi sengitshelwe ngenye indlela ngalo, ngatshela ukuthi liyinkanyezi ezulwini, kodwa ke lehliswa umkhulu ngokwamandla alo, akusile la ibhubesi emhlabathini. Ingakho libona lidla yonke into, likwazi futhi kwalona ukuzidla lona ibhubesi, okukutshena ngokusobala ukuthi akusile la emhlabeni, kodwa lilethiwe la emhlabeni ngenhloso ethile yokusebenzisa umoya namandla alo ukuzolwa nezinto ezithile ezikhona emhlabeni ebezingalawuleki. Angazi ke noma ngizwakala, kodwa nje ibhubesi belingekho la, beliphezulu, bekuyisilwane somoya, lisebenza ngokweyinkanyezi, beliyinkanyezi kahle kahle, lase lihliswa ke ngwenhlakanipho yabantu abangokhokho bethu. Bengekho ke kodwa lapho bengila ekuthenini umsindo ukhandwa izinto zemvelo,
bese benanela abananeli nabalaleli bomsindo, bese benanela belalela abalaleli nabananeli bomsindo, bese bewakha ngokwama-instrument, ngokwama-beat okuwusound nazo zonke lezo zinto lezo. Bese bewakha belandela izinto zemvelo. Yebo, umsindo, ingoma yemvelo idlalwa zimfinyezi, zihlonono, zinyoni, zihlahla, amanzi, amawa, nazo zonke izinto ezikwazi ukuthi zinanele umsindo uma kwenzeka lowo msindo ngaleso sikhathi. Manje abantu abadala abezwani nomsindo kodwa wemvelo bayezwana nawo. Abantu abadala abezwani nomsindo kodwa wemvelo bayezwana nawo, ngoba uyakwazi ukuthi uyolapha umoya uhleli lapha emanzini walalele nje ecula ekhalisa umsindo wawo, ehlanganisa inkulumo yamanzi, walalele welapheke entweni osuku kade ukuyo. Uyakwazi ukuthi uhambe uyoyihlalela lapha ehlathini uzwe umsindo weyinyoni neyihlahla ihuba ingoma zenza yonke into efana naleyo, uzwe intaba inanela uma kukhala inkomo, kukhala amabhubesi, kukhala imbuzi, kukhala zonke lezi zilwane ezisuke zikhona lapho okhona wena, zikwelapha zisusa lesi simo osuku kuso ngaleso sikhathi. Kuyenzeka ke futhi kube khona umsindo wenjabulo. Umsindo wenjabulo isikhathi esiningi bese uthola ehlobo, ngoba wonke umuntu ehlobo ufanele ukuthi mangena ihlobo asimame ngisho emzimbeni, ngisho esikhumbeni ahlubeke ngisho esikhumbeni. Kodwa umsindo wenjabulo uba khona lapho. Umsindo ongosizi nokudonsa ubuhlungu nokuhlaba ujulaba nokuqala ngabo match uze nawo lowo msindo lowo, ngoba kusuke sekuqala sekuzophakama abantu abadala, sebephakama bezokwenzelwa izinto, bagcinelwa izinto zabo. Bese ke lowo msindo lowo uqala manje udala usizo, udala inhlungu emzimbeni, kuvuka izinto ezeke zenzeka phezu komzimba wakho, bekukhumbuza abantu abadala ukuthi kunezinto ongazenzile wena ongabenzele zona njengoba umuntu ophilayo, obekade ezinye zazo bekuhlomulele noma bekukhanyisele ngomandulo. Ngalesikhathi nje umandulo uqala ngoSeptember uqala umandulo bekukhanyisela abantu abadala bethi hlomula dlana la ukuze ukwazi ukusigcinela okuyikho mase kuqala isikhathi sethu, isikhathi sobumnyama lapho esiphakama khona. Angithi uyabona ukuthi lemsindo isihlukene kabili. Lemsindo isihlukene kabili, sekuyingoma nabengoma, sekuyisangoma nabengoma. Okusangoma yilokho kuza nenhlungu, okungabengoma yilokho kuza nenjabulo, ngoba khona kudonsa isikhathi eside, kudonsa isikhathi eside ujabule. Bese kubuya sekuzoba isangoma. Isangoma ke sekuyilesi sikhathi sekuqala ilanga selibalekile nokukhanya sekukufishane ngaleso sikhathi. Sekukutshenani ke leyo nto leyo wena? Ukutshena ukuthi sesishintshile isimo sokuphila, sekufanele ukuthi uqale wazi ukuthi yini okudingeka ukuthi uyenzele bani olithonga lakho noma oyisidalwa sakho noma ungaba isithunywa sakho, ngoba imimoya iyaphakama makuqala kuba mnyama kakhulu, ngoba izinto ezisuke zigijima ngobumnyama zisuke ziningi, eziwubungozi nengesibo ubungozi, ezilimazayo nezwisa ubuhlungu nezidabukisayo, nazo zonke lezo zinto zivuka lapho. Ngoba ngisho ukulala kwakho ebusika noma sekuqala ubumnyama sebubude, uphupha amaphupho amaningi akhuluma inkulumo ejulileyo. Ngisho umuntu emzimbeni ebusuku ngaso sonke isikhathi uma enenkinga umuntu ebusuku, noma ngabe isebenza ngomqondo leyo nkinga leyo, noma ngabe isebenza ngobuhlungu besicubu esithile noma bephathe ethile emzimbeni wakhe, leyo nto uboyibheka isikhathi esiningi iba buhlungu kakhulu ebusuku, noma izinsizi zivuka kakhulu ebusuku. Ukhanda amabhilidi uphinde uwabhidlize, wenze lokhu yana lokhu, uthenge imoto uphinde wakho umuzi omkhulu ubhidlize futhi ebusuku, ngoba isikhathi sokugijima kwemimoya sikucabangisa into eziningi, sikwenzisa into eziningi. Khona abakhokho bayo bahamba bayolala namadoda abantu benze zonke izinto
ezingenziwe ngoba umnyama ngoba basuke bazi ukuthi ababonakali kwenzeka into eziningi emakumnyama ngoba ngisho nakhona ebusika izimpi ebeziliwa ebusika beziliwa ngobusuku ngaso sonke isikhathi beziliwa ngobusuku ngoba bekwaziwa ukuthi kuba mnyama kakhulu mase ngene ubusika izinto ke engizama ukuthi ngicacise lezi ukuthi isangoma sihamba nobuhlungu abengoma ihamba nokwelapheka nenjabulo phezukwayo isangoma sihamba nokufa nobuhlungu ingoma yobuhlungu leyana ingoma yenhlungu ingoma yengulo uyagula uyafa njengoba usuke ulalele ingoma yabengo yesangoma ngoba lokhuyana kusangoma akusiyingoma ephelele kusangoma akusiyingoma ephelele okusho ukuthi ukwelapha kwayo kukwelapha okuncane okuhamba nezinhlungu phakathi ngoba kwenze ngathi kuyakwelapha kusangoma kwenze ngathi kuyakwelapha kanti akukwelaphi ukwandisela inkinga ngenhloso yokuthi ukulungisela angazi ke noma ngizwakala kwenze ngathi kuyakwelapha kungakwelaphi kodwa kube kukuzwisa ubuhlungu ngenhloso yokuthi ukugcinele into ethile yini nako ukuzwisa ubuhlungu kwenze ngathi kuyakwelapha ingoba ngalesi sikhathi uqala abengoma noma kuqala ingoma okuyiyona yona uqala ingoma okuyiyona yona kuyakunika izinto zokuthi ukwazi ukugcinela khona kuyakunika izinto zokuthi ukwazi ukugcinela wena bese uyibhubhudla ngokwakho uzenzele ngokwakho ngokuthanda kwakho ngoba usuke uyitshela ukuthi wena kungokwakho lokho kusetshenzwe uwe futhi umvuzo okufanele ukuthi uze kuwe yebo uza kuwe bese uwenzani uwenzele bani unikwe ubani lo mvuzo lo unikwe yilowo muntu othile osendaweni ethile abopheke kuyo awudinga ukuthi umlekelele noma umsize ukuthi umtakule lapho kukutshelani ke lokho wena kuwe ukuthi uzotakula umuntu ngento akunike yona yena ngento akunike yona yena uma ungasamtakuli lo muntu uzokwenzani uzokugulisa sakukubulala engeke akubulala uzokugulisa sakukubulala engeke akubulale yilo ke leli gama elithi kusangoma ngoba kuyinhlungu kukufa leyo nto leyo kuyinhlungu futhi kukufa ukutshelani ke wena lo ukutshela ukuthi izinto zigcinwa ngesikhathi sazo izinto zigcinwa ngesikhathi sazo ukube kuya ngathi ke thina abantu abamnyama noma kube kuya ngami nje ngiyimi nje ngoyomazibo ukube kuya ngami ngabe uJune July August akusetshenzwa ukube kuya ngami uJune July August akusetshenzwa ukube kuya ngami uma kuyikuthi bakhona lapha kwethu abangakwazi ukuthi abanamagalelo noma abanalizwi noma abanazi ikhundla bangasilekelela ukuthi sikwazi ukuthi siphakamise le yanto yokungasebenzi kwabantu umsebenzi womlungu kuno 3 months siphakamise leyo nto leyo bahambe bayosinokela eminyango abangasinokela kuyo ukuze sikwazi ukuphakamisa loya moya ozokwazi ukusilekelela ukuthi sikwazi ukumisa lesi simiso sokubeka lo mthetho wokungasebenzi kwabantu abamnyama bodwa ngoJune July August ngoNhlaba noNtulikazi noNcwaba sikwazi ukuthi sigcine izinto okufanele ukuthi sigcine ngushiso yini ke lokho ngushiso ukuthi uJune isikhathi sokwenzela abantu abadala ukudla nokugcina imisebenzi abangagcinelwe yona isikhathi sokugeza abantu abadala isikhathi sokudla amagobongo ugeza ngensipho uphakela futhi abantu abadala ubaphakela njengani na uyahlaba ugeza umoya othile esalukazini esithile ekhehleni elithile ngisho ukuthini mangithi esalukazini esithile ekhehleni elithile kubantu abaganene isalukazi sihlatshelwa isidwaba sakhiwa ngembuzi kodwa sakhiwa ngenkomo zikhona ezembuzi zona ngoba zisuke zifakwa ngaphansi ukwazi ukuthi sibambe iphinifu osuligqokile ingubo osuyigqokile wenzela ukuthi leyo mbuzi leyo ikwazi ukukusekela ngoba kusuke kuyimbuzi osukungene ngayo ogqokiswe ngayo isidwaba la ekhaya uyifaka ke ngaphansi kwesidwaba noma ngaphansi kwengubo ethile ngoba sekwagqoka ingubo namhlanje noma iphinifu elithile njengoba sekwagqoka amaphinifu namhlanje okay
isidwaba sembuzi ke bengichaza isidwaba sembuzi uma ngithi ke wenzelwa isidwaba owesifazane uma edlulile emhlabeni ngikhuluma ngemisebenzi eyenzelwa abantu abedlulile emhlabeni abaphansi abadala amathonga ngokunjalo ngokuhluka uma ngikhuluma ngomsebenzi owenzelwa abantu abadala owesifazane akakhushulwa kodwa wenzela isidwaba esimsekele phakathi kwekhaya leso sidwaba leso sakhe esivuswayo siyogqokwa umakoti oyogana lapho oyokwazi kunikwa noma oyobewela endlini yaleso salukazi bese egqokiswa leso sidwaba leso asuke evuselwe ngaso ekhushulelwa kuyimuni njengoba sinemuni nesanga phezulu sinenyanga nelanga phezulu uma sinelanga nenyanga phezulu kukutshenani wena ukutshela ukuthi kunomoya wesilisa wamakhehla kunomoya wesifazane wezangazi lapha yaphezulu umoya wemakhehla umelwe ilanga noma umele ilanga umoya wezalukazi umele inyanga noma unyezi umele inyanga noma unyezi sekuyakutshena ke lokho ukuthi phezulu bakhona besifazane abakhushuliwe bahlatshelwa inkomo yesidwaba sokubakhuphulela kubakhwenyana babo ezulwini sokubakhuphulela kubakhwenyana babo kuphi ezulwini okay ke uma kuthiwa kowesifazane akakhushulwa kushiwo kona ukuthi usuke engisiwa la ekhaya ngokuphelele uma engisiwa la ekhaya ngokuphelele kunezigaba okufanele ukuthi adlule kuzo zenhlambuluko ukuze akwazi ukuthi ayofinyelela kumyeni wakhe noma kusuke kukhona amacala awashelwa isidwaba ngoba usuke kwenzekile futhi wasiphela isidwaba kwenzeke ezinye nezinye izinto ezenzakele kusuke kugezwa leyo nto ngembuzi kugezwa leyo nto ngenkomo kuvuswa isidwaba esithile sendlu ethile okuyokwazi ukuthi mase kugana wesifazane asivuse leso sidwaba ngizama ukucacisa lento yelokhuzana yesangoma nabengoma ngizama ukucacisa leyo nto yesangoma nabengoma abengoma ke abaphezulu amakhehla izangoma abesifazane phansi ingakho ke ngiqala ngichaza lento engichazayo njengamanje yesidwaba nomsebenzi owenzelwa abantu abadala ebusika ngithi ke mina ngoJuni sisuke senza imisebenzi yamahlambo senza imisebenzi yokukhuphula abantu abadala yokugcinela amakhehla asuke efune amatiye nazo zonke lezo zinto lezo ikhehla ka ukwazi ukulenzela itiye ngenkukhu izalukazi ezenzela itiye ngenkukhu ngoba iyinkukhu ezikamama la ekhaya ekagogo la ekhaya umkhulu ulawula izimbuzi nenkomo umkhulu ulawula imbuzi nenkomo okuyimali yala ekhaya lithi ke lami awukwazi ukwenzela umkhulu ngembuzi njalo ngenkukhu kodwa ukwazi ukumenzela ngembuzi uzodlulela enkomeni uma wenzela umkhulu bese ubuya ke sithi umganikazi noma inkosikazi ngoba indoda yakhe isuka iyinkosi bese inkosikazi yona yenzelwa ihlanjelwa isidwaba yenzela isidwaba esisha ngoba isuke iphangalele ishonile sadatshulwa leso sidwaba bese siyavuswa sivuswa ngenkomo ngoba isidwaba vele siyinkomo isidwaba siyinkomo uJuni ke lo owenzelwa amahlambo umsebenzi wokuphakela abaphansi isikhathi sokuhlaba unhlangulana ke lo okwazi ukuthi ugeza abantu abadala ngenyongo nangomswaba ngoJuni uhlabe bese sibuyela lapha kuJulayi sesiyophakela abaphezulu abelanga sesiyophakela bomlilo phezulu uIris laphana uJulayi noma uNtulikazi uIris lowo usho amakhehla phezulu noma amakhehla aphezulu kwentaba ephakeme lapho kwenziwa khona imhlabelo sesiphakela abaphezulu manje siyoyishisa lezi zimvu noma amagusha siyowashisa lapha noma izikapu siyoyishisa lapha entabeni ukube ngiyazenzela noma siyazenzela singabantu abamnyama bekuyofanele ukuthi sivakashele izintaba ezinkulu esiyokwazi ukuthi sikhuphuke ngoJulayi sikhuphuke nazo izimvu yamagusha noma izikapu sikhuphuka nazo siyaphezulu uma kuyikuthi besingabantu bekungamadoda awu50 okusho ukuthi kulokhuzana ku7 days noma ku5 days
u5 days senza 10 silabo bantu abalapho abayisibani singako mhlambe 80 yabantu mhlambe 50 yabantu singezi insuku esiyokwazi ukuthi sikhuphukele ngayo entabeni kwelinye iviki lesibili sidlulele koLokhuzana kwenye intaba kwesinye isigodi noma kwenye indawo mhlambe ngeviki lokuqala sisegoli endaweni yaseGoli bonke abantu abakhona eGoli sikwazi ukuthi sikhuphukele entabeni ephakeme siyokwenza umhlabelo sikuba abantu abawu70 noma bangaba u70 ukuze sokwazi ukugcina izinsuku zeviki eziyisikhombisa ukuthi ithunywe eziyisikhombisa noma amathonga ayisikhombisa phezukwethu sikhuphuke siyokwenza lezo zimvu lezo zibe babela abantu 70 umuntu nomuntu ephethe imvu yakhe encane imvu imvana encane imvu imvana encane siyokwenza umhlabelo siyokhuphukela siyokwenza imihlabelo yabadala phezulu emoyeni lapho kukhuphuka intuthu ihlanza lemimoya esuke isivulekile ebikade ivulekile ngalesikhathi sihlabela abaphansi senza zonke lezi zinto kuvuleka izulu bayaye bethi ke amalokhuzana ama-industries nazo zonke lezi zinto zihamba ziyoqophoza i-ozone layer ukuze ilanga lishise kakhulu kusho ukuthi zihamba iyovulela imimoya okungamele ibe la emhlabeni ukuthi ke senze lokho leyo mhlabelo leyo siyohlanza yona i-ozone layer leyo ukuthi ikwazi ukuhlambuluka ibuyele esimeni sayo abantu abadala bengalidedeli ulaka lwelanga phezulu angazi noma ngizwakala uJuly lo uNtulikazi Iris sikhuphukele entabeni siyoshisa imlilo uthola ukuthi ke ngeviki lesithathu sise Eastern Cape noma ngeviki lesibili sise eMpumalanga sikuphi ukhushukelwe entabeni kokwenza umhlabelo uzuphela uJuly ngoAugust siyazila sonke sizilela ukukwazi ukulima nazo zonke izinto sithole okusha sesizilele ukwemukela izipho esiyithole senza ngoJune sihlabela abantu bakithi ngokwehlukana kwethu sihlabela abantu bakithi sikhuphula amakhehla amadala siwasha idwaba zezankazi lapho zenza amacala zenza zonke lezi zinto ngoJune sibuye size kuJuly siyokwenza imhlabelo yokuhlanza imimoya esuka ibhobokile yehlele emhlabeni noma yahlala emkhathini lapho sithi masikhuphuka khona kuyindlu yokulinda yabantu abadala abalinda ukwenzela izinto umkhathi siyohlanza umkhathi kahle siyohlanza i-ozone layer lapha phezulu ukuthi ingaqophozi ivulela ilanga lesihlabe sibanika amandla laba bantu okufanele ukuthi basivimbele ama-floods basivimbele ama-earthquake basivimbele ama-volcano nazo zonke lezi zinto zivinjwa yibo laba bantu abasuke bephezulu beyivimba ngawo umlilo abawuphethe ezandleni zabo abawunikwa yithi singabantu sibanika amandla sibahlanza ukuthi bakwazi ukumelana nomlilo ngo-August sisemgonqweni uNcwaba sigonqile sivalelekile sizilile asidli inyama ngoba ngoJune sidlile inyama senza sahlabela abaphansi sayidla inyama ngoJuly asiyidlanga bekudla umoya ngaleso sikhathi kukhuphuka intuthu yaphezulu iyohlanza yonke lemoya lapha phezulu kukhuphuka intuthu iyohlanza phezulu iyohlanza imimoya ngo-August sizilile sidla uhlaza yiyo ke lento ke yabangwa uLokhuzana eBhayibhelini uKhayini noAbele babanga leyo nto leyo omunye kwakufanele ukuthi enze ngoJuly omunye enze ngo-August bafuna ukwenza kanye bona ngesikhathi esisodwa kanti lento ivumela lo osuke ivumela lona wamafutha noma wamagusha noma wezimvu leso sikhathi leso sivumela yena ngoba naye lo wemvu akakwazi ukushisa ngo-August ngoba ngo-August kusuke izulu selifathaza lifathazela ukuthi kukwazi ukuthi uqhume elitshalile ngoba kuNcwaba nje sizilile-ke sizile ngoJuly ngo-August sizilile
sizilela ukuthi sithole izipho zethu ade siyisebenzela siphakile sekufanele ukuthi siphakelwe nathi mawuqala nje uSeptember ziyeza izipho ezinhle manje ke thina abantu siphambane nengoma yethu okuyiyona esihambisa ngendlela siphambane nengoma yethu okuyingoma yangempela ingoma kaJuly ingoma kaJune ingoma kaAugust saphambana nayo ingoma yethu siyo abantu abamnyama amasulumane ayavala ngo12 avala ahamba ayothandaza ayokwenza yona imkhuba yawo thina yethu imkhuba iphi eyethu imkhuba iphi mina ke bengikhuluma ngesangoma nengoma noma nabengoma ngikhuluma ngabengoma nesangoma okuyibona abantu abakwazi ukulawula ubumnyama nokukhanya kuyatshana ukuthi lento ezenziwe emapheshweni kuthiwa kuyohlatshelwa abantu abadala kwenziwa njalo kugqokwa amabomvu nazo zonke lezi zinto izinto zemisebenzi yabantu abadala abangagcinelwanga zona bese beyasigulisa sigcine kuthiwa sinedlozi kumele sithwase kanti asigcinelanga abantu abadala izinto kufanele ukuthi sibagcinele zona ebezenziwa ngoJune noJuly ngoAugust sidla uhlaza ngoba sifike sekuhluma sekuqhuma esitshalile ngoba mawuqala nje uAugust siyatshala siyazila siyalima siyaphendula umhlabathi imbewu ibuyela ngaphansi komhlabathi iyabona iyaqhuma mazithi September sekuhlumile selihlobile ihlobo seyihlumile ihlahla kuqhakazile inyoni ziyagijima imizimba yasimama ikhumba ziyasanguluka ilento ke besithi sizama ukuzoyilamula ngalembizo ukuthi yini sangoma yini abengoma izolo ke sichaze ingoma sayichaza ngokusobala bathi ke omnguni sa generalizer uma sebekhuluma lolu limi lwabo lweyiphukuphuku basho njalo kodwa sikhuluma ngokusobala impela kunjalo azobhetha wena mnguni sibeka lapho ke bantu bakamoya babukeli beSolomoya TV sibeka lapho ke ukuthi le nkulumo yomoya idinga thina isimo sethu siyoshintshwa yithi uma thina singahlangana sithole laba bantu abakwazi ukuvula iminyaka bayokwazi ukubuyisela okusangoma endaweni yakho babuyisele abengoma endaweni yabo manje thina sifuna ukuthi sibhekana sodwa sibukana sodwa sibukelane phansi asikisi silwe sodwa sifuna ukubulalana senze yonke lento inyakanyaka le ngenxa ukuthi abelumbi sebesiphambanisele nohambo lwethu sebantu sebesiphambanisele nendlela yokuphila kwethu asakwazi ukuphila kodwa uyabona abaseChina zonke into zabo bayibhala isiChina thina kodwa sikhuluma ulimi lukamoya sikhuluma ulimi lesintu ngesilungu bayibhala isiChina ukuze nina ningaboni lutho kube yiba bakwazi ukuhweba ngeinto zabo babe rich ngoba irich kanjena nje China neIndia binjalo yasiya colonizwa ngendlela abayicolonize iIndia nayo ibinjalo ingakho ubuyibona nje ngathi ilokuzana yasuka ekubeni zichaka yakhuphuka yaba zigwili iIndia manje thina siziwula sithatha okwethu siyakulahla sithatha sikhulume ngesilungu umuntu mina maqala nje ukukhuluma umoya ngesilungu vele mazi lo muntu lo ukuthi udila nama research wenza zonke lezi zinto angeke uresearch uhamba ngomoya awukwazi ukuresearch uhamba ngomoya ngoba nikhuluma nje izinto ezikhulunywa koGoogle kukhulunywa ngoChemet kukhulunywa ngani izinto ezingekho izinto esingenazo thina sihambe siyothatha ama-star sign siwabuyise phansi kodwa kube kungawaphezulu suwembathe ngicanga ukuthi nalapha kuSolomoya nibonile ukuthi iso leli lomoya liphumile
Ngifikile ikehla lafikela ngitshela ukuthi hey nina anikazi ukukwazi ukulwa lempika moya. Nizingane kabi ukulwa lempika moya ngoba nisakwazi ukuthi nemukele izithixo noma nisakwazi ukuyimukela izinto enizenza onkulunkulu benu nina. Ngike ngabuza kwenye video ngathi kungani thina abantu uma uphupha isilwane esikhulu ephushini lakho besuthu nedlozi elikhulu. Kungani sifuna ukuthatha izilwane sizenze amathonga kithi? Yini singaboni ukuthi lamathonga asenkingeni uma eyiveza ngezilwane? Noma ngabe liveze ngenkomo, noma ngabe yinja, noma ngabe ibhubesi, noma ngabe yingwe, noma ngabe inkanyamba lenishoyo, noma ngabe imemedi. Kungani leli thonga ngifuna ukuyiveza ngento ozoyesaba wena nongayazi? Yini wena uzofuna ukwenza isilwane sibe uNkulunkulu kuwe? Kodwa kube kuthiwe umuntu wabekwe uNkulunkulu phezu kwakho konke. Ubekwe kanjani wena masukhonza isilwane? Wazi wangitshena nangamabhayili omkhulu. Wathi amabhayili zinkinga okumele uyigeze. Yebo uzolithenga ulisebenzise ukuwasha leyo nkinga elimele yona bese uyolilahla ulishise mawuthanda. Wazi wakhuluma nangeindwangu. Kodwa ke indwangu uyibeke waze wathi uma ke isipho sakho siqhubeka sidingi indwangu ethile bazokutshena abantu abakuphethe ukuthi leyo ndwangu leyo uzodinga ukuthi uyihlalise isikhathi esingakanani. Awuzubona zonke indwangu lezi. Ungayiwona nje mawusagula uselashwa uselapha. Usesohambweni lakho. Uyiwoleke mawuqeda futhi kube khona lezi eziyohlala umphelo ngokumiswa kothungo lenkosazana, ngokumiswa kwemibala yemvelo. Ngoba uma nje uphiwo kwangempela uba nesiqalo lesiphetho okusho ukuthi umbala omnyama nombala omhlophe. Umbala omnyama nombala omhlophe. Isiqalo nesiphetho leso. Konke lokho kuyimibala yezizwe. Uphathi nendawo uma i-vibration isuka ku-black iya ku-white. Noma isuka ku-white iya ku-black. Njengokushintsha kwamasizini. Khona anobumnyama obukhulu, khona nokukhanya okukhulu. Khona lapho ubumnyama buba bude, khona lapho ukukhanya kuba kude. Ubumnyama befishane, ukukhanya befishane, ubumnyama bebude. Manje bafowethu ufanele ukuthi wesiyibheke lezi zinto siyilalele siyiqonde nathi ukuthi sikhuluma ngani masikhuluma ngalezi zinto lezi. Ungavumi umuntu azokutshela ngento ayiresearchile. Fanele ukuthi umuntu akutshele ngento ekhuluma kuye eshiwo abantu bakubo ngoba size sibe zinyanga sonke nje ingoba lento sifuna ukuyenza ibe iuniform noma sifuna ukuyenza ibe into eyodwa kanti asiphiwe into eyodwa. Sihlukene ngokwezigaba njengoba uyibona izinkanyezi ama-star sign lana niwasho. Sihlukene ngokwama group ngokwamabandla ngokwamathimba ethu. Hayi ukuthi sonke sesizinyanga, sonke sesiyahlola, sonke sesekwenzakalani, sonke hayi ngeke kanjalo. Akwenzeki kanjalo. Sonke sesiguliswa yidlozi, sonke sesiyathwasa, konke nje kuyenzeka. Asiphumeni kuleyo nto leyo ayikho. Ayikho leyo nto leyo. Kodwa akwenziwe imisebenzi yamathonga njengoba efuna, njengoba eshilo ngesikhathi sawo. Uyabona njengoba sesisesigabeni lapha esihlanza khona idlozi noma esihlanza khona umoya wabengoma, siuhlanza ngesikhathi okungeyiso engabe sihlanza ngazo. Ingoba sekwahlala isikhathi eside abelumbi necolonization ihlale kakhulu manje isidukisa isikhiphe kube nithi. Manje sekumele siqale manje phansi. Wenza imbuzi eziwu-12 zamagobongo, 12 yeyimbuzi. Ngikhuluma ngomuntu ozobelungisa umsamo mina ngaphandle komuntu ophiwe ngoba lo ophiwe uhamba nga10 ezibongweni ezine ezimphethe. Esakwa baba, esakwa mama, esakwa gogo zalibaba, esakwa gogo zalimama.
sihlaba imbuzi kangaka nje ngoba usibona sihlabela ukugeza lemimoya lamacala lemilando sithi mase siyigezile lemilando bese siyiphothula ngamagobongo siyiphothula ngamagobongo hayi ukuthi siyathwasa kodwa siyiphothula ngamagobongo ukuthi laba abantu bese behlala kahle kwabezayo kuyinzalo esisazoyizala thina sihlahlela bona indlela lokhu kwagcina kokhokho omkhulu noma kokhokho bethu ukwenza into ezifana nalezo ingoma yethu ithathiwe thina sinayo ingoma sisenayo sinokusangoma njengamanje eyethu ingoma yokukhanya ingoma yokuphila asinayo thina ilahlekile ilahlwa belungu abamnyama abayithi futhi ngokuvumela belumbi bengene phakathi kwethu besiyekise yethu ingoma thina selashwa umoya thina silwela umoya thina siphilisa umoya thina sifunda umoya sifunda ngomoya akukho sikwenza ngaphandle komoya asifile thina manje yethu ingoma iphi siyisephi thina abantu abamnyama ingoma yethu yephi iphi yethu ingoma ngoba sidlala ingoma zabantu nje iphi yethu ingoma ngoba izwe livumuza ngomsindo kunamathaveli ngapha nangapha kunezo zonke izinto ngapha nangapha asikwazi ukulalela imvelo ngoba imvelo ayisekho kuvula imigwaqo kwafakwa amatha kwafakwa amalokisha amadolobha kwenziwe izinto zokucima ingoma yethu eyethu ingoma ayisekho kwavala izintaba kwavala impophoma sekufanele ukuthi ukhokhe uma uye empophomeni uma ukhuphukele entabeni kumele ukhokhe bavima khona ukuthi ingoma singabi nayo ngoba yethu ingoma ilele kuyimvelo eyethu ingoma yokuphila hayi ingoma yokufa bese sithi masivuma ukufa kusuke kungavunywa ukufa kusuke kuyogeza ukufa kuhlatshwa awukwazi ukuvuma ukufa ukuvuma kanjani ukufa ngoba phela uyasho nawe ukufa ngoba thina sifi nje sikuvuma kanjani ukufa manje asibuyiseni ingoma yethu ngiyacela kwabana abakwaziyo abanesandla esikhulu sokwazi ukunokha eminyango ivuleke noma yokushaya iminyango ivuleke noma ukuthinta nje umnyango ivuleke akobe silekelele sikwazi ukubuyisa ingoma yethu ilahlekile ingoma yethu ayikho namhlanje sinayo siyilahlile ingoma yethu iphi ngoba sidukile nje siphambene nokuphila kwethu siphambene nokuphila thina ingoma yethu ilahlekile sinayo ingoma namhlanje senze okuyikho silandela amasulumane sigqoka amasulumane silandela abelumbi sigqoka kwabelumbi sidlala ingoma yabelumbi abone email amnguni ngizwe ukuthi ufuna ukuthini kimi sango siyabonga kakhulu Gondlo siyabonga athi kukhona ilentoza into beke esayikhuluma izolo ngenhlambuluko yengoma noma yesangoma ngoba mangizwa ngendlela uchaza ngayo ukhuluma ngathi kunomehluko between isangoma nelentoza nengoma ukuphi okuhlambulukile ukuphi ongahlambulukile bese ngifaka abantu uthini kimi ngibuza Khondla ukuthi
ukupho Yembu. okuhlambulukile yebo Ikuphi okuhlambulukile kuphi yini leyo ehlambulukile? ukupho okuhlambulukile okuyisangoma ngaphakathi kwesangoma nobungoma bese ngizofaka abantu babuze ngale lokho bebekufuna ukubuza. Kuhlambuluke konke phela isangoma nabengoma ngoba uma ngithi kuhlambuluke konke ngiqonda ukukutshela ukuthi ngesikhathi sesangoma kunezinto ezithilo zenzayo ezihlanza leyo nto leyo ukuze ingabi isangoma kodwa ibuyele kubeni ingoma. Angazi ke noma ngikubeka kahle uma ngithi kuhlambuluke konke. Kodwa ke uma nje ngikubeka isangoma inhlungu nengulo. Angazi ukuthi ingahlambuluka kanjani inhlungu nengulo ngaphandle kokuthi uhlanze lobo buhlungu buphele. Welaphe lo muntu asinde. Angazi ke ukhuluma ngani wena muntu mawuthi kupho kuhlambulukile. Ulahlekile umnguni. Ulahlekile umnguni. Sengikona bengishawa i-network. Mina umbuzo wakho mnguni anguzwe ngiyafisa nami ukuzwa. Yebo Kondlo ufike wakhuluma uthe thina asenawo umoya wobungoma sesinomoya wesangoma. Sengifuna ukwazi ukuthi lo moya sinawo thina uhlambulukile noma awuhlambulukile. Mnguni udlala ngami. Udlala ngami mnguni. Mangithi mina nomoya wesangoma. Yini ngaphelile le ngoma? Ibe ingoma engaphelele. Ukutshenani wena lokho? Yebo Ngoba phela ngiyakuzwa mase ukuthi kubeka enhlambulukweni sithi yini ehlambulukile. Masithi yini ehlambulukile kodwa kudinga ukuthi isangoma sihlambulule ukuze sibe ingoma ephelele. Angazi ukuthi ngizothi kuhlambulukile kanjani leyo nto leyo ngoba uyakuzwa nawe kusangoma kanti ayipheleli ngani le ngoma. Yini ibe isangoma? Ngoba phela mele iphelele le ngoma ibe ingoma ephelele ukuze izozwakala. ayazwakala. Yilento igcina izinto zethu zingahlangani zibe into eyi-one ngoba sinengoma esitshena uhafe engaphelelanga. Yebo. Sigcina sesilalela ingoma ezihlukahlukene ngenxa yokuthi ingoma yethu ayiphelele. Akuyazwakala. Ngoba ke lana ke kuyile nto sizocela mhlambe ufike unmute mic bese siyakukhomba ngoba asinaso isandla isikhona yini isandla naso isandla. Socela unmute mic bese ungakhulumi and then sikutshela ukuthi ungakhuluma uzwazi ubuza umbuzo wakho. Asiqale ngawe uLenoza umkhulutumelo siza ukuthi ngoba ngeke ngasho ukuthi wena umoya wakho ucishe ufana noMazibuko. Ngicela uphawule mongenawo umbuzo ukhulume phezu kwento obuyibona ukuthi ilento ubuyisho izolo noma ilento ehlangane noMazibuko. Socela unmute mic bese yakhuluma kompethu. Sanibonani. Yebo mfowethu, njani?
Ayisaphila. Naphila mkhuluma Ziko. Umute mic ukhona. Okay, yeah. ufuna ngize ngivule imic Tumelo All right. ufuna ngize ngivule imic ngiyaphila khehla lami kunjani Hayi ngiyaphila mkhulu. Okay mkhulu, ukuthi mina nje umkhulu ekhuluma kanjena into ngizocela nje ukuthi umkhulu mhlambe nisa ukuthi ukuya ngendlela ifika kumina enqondweni. Ungendlela mhlambe umkhulu ezoyenza umkhulu azokhona ukuyibona naye kanjalo siyabaleka manje sizulu. Mina ukuya ngendlela mkhulu engeke understand ngakhona ubusangoma. Ngibone ngathi ubusangoma kusuke kukhomba ukuthi kusekhona thizeni okushodayo noma okusamele ukuthi kulungiswe. Okusasho ukuthi usekhona into engathi zinhlungu ezifana nokuthi awukazi uphelele kahle ukuthi kungaba ingoma. Ngeke ngikhulume ngithi ingoma ifana nomoya. And most asengapha usana zinhlungu kumele ulungise ukwazi ukuthi ube emoyeni ubusudlulela ubuhlanganini noma ukuhlakaniphini ngomoya la uyogcina khona usuba ingcenye labe sithi abengoma. So bese ngithi mangwele emuva ngithi ubungoma usuke okuyinto engathi mhlambe singathi labantu laba bayingcenye kanjena kodwa uma sesifika ngaphakathi sisuka sesihlukanisa ukuthi wena njengoba usanazi inkinga noma usakhala noma usanenhlungu kule ngoma leni yasho ukuthi kusadingeka umoya thizeni uzokwazi ukuthi ukholele kumuntu ozokwazi ukukusiza osesigabeni salabantu esithi abengoma. Ingakho ngingazi ngayichaza izolo ngathi mina ukuya ngami ngibone ngathi laba esithi abengoma ngibafanise nje ngamakhehla laba Tumelo okay wetumelo yangikho wetumelo lalela khehla wetumelo ngiyakuzwa khehla. ngizocela ukuthi le nkulumo yakho uyiqale phansi ngizocela ukuthi le nkulumo yakho uyiqale phansi uyikhulume ngolimi lwakho ukuze izokwazi ukuzwiwa abantu abaningi. Uyikhulume ngolimi lwakho ngqo. Angithi uyafundisa manje uyacacisa lento oyicacisayo. Yebo mkhulu. Okay, ngirekile ke rasisho. Yebo ngicela ukuthi ucacise ngolimi lwakho ukuze ngoba ngiyenze ukuthi sinabetswana la sinobani la. Ngendlela uyabona nje lento oyikhulumayo ukhuluma into eqondile. Kodwa manje uma uzoyikhuluma ngesiZulu isiZulu ukhona lapho sala khona. Uyabona? Yebo. Manje mawuzokhuluma ngesisuthu sakho bese uyasitshela ukuthi usuqedile. Sizokwazi thina nathi sizozwa la sizokulandela. Okay, re ke be jenana Sesotho re na le ntho thweng ke pina. Batho ba bangata ba tseba Sesotho re na le ntho thweng ke pina. Basotho re be Bosotho mono hape re be le ntho thweng ke kodi ya malla. Kodi ya malla hantle ke mo ile hore batho bana le mathata teng ba utlwa bohloko ha ba hopola ntse tse maphelong a bona. Pina ke e kopanyang batho e tlisang lethabo bathong. Jwale kodi ya malla ke e jwetsang hore ke nka jwalo ka re ke motho wa mme hobane kodi ya malla ke mo motho mo eleng ha soka a fella teng o sana le bohloko ba itseng pelong ya hae kapa mmeleng wa hae. Empa se re nka jwalo ka pina kapa ka tsela re reng ke mangae ka Sesotho ke mo se re supa hore ho sona hele bohlale bo itseng bo fihletseng batho ba binang ba thabile ke batho ba nang le bohlale le kutlwisiso e itseng ya pina. Kanti bana be lo re ba tsamaya nthonyena kodi ya malla ho na le se itseng se hlokahalang hore ba se etse kapa ba se fihlelle bophelong. Jwalo kodi ya malla ke nke jwalo ka ekare ke motho wa mme hobane batho ba bomme ke bona be balle ebe ha ba felle dintho hona le ho itseng ho shotang ho bona kapa ho hlokahalang hore ho etsahale. E ra se re isa pineng moo ke mo le re se re fumana le batho ba bontate hobane ba se bana le bohlale bo itseng. Jwale he ke re pina e tshwana le moya hobane ke yone re phamisang. Pina ke yone kgonang ho ventsha hore bana ba se ba lokolohile moyeng ba se ba thabile. Kodi ya malla ke e ventshang hore hona le ntho e ntse hlokahala hore e fihlelle bophelong.
jwale ke nke ka hore bana be le horeng e se le bona ba binang mangae ke banka jwalo ka batho ba bontate hobane mangae binwa ke bontate e se le batho ba hlalefileng kapa ba nang le bohlale bo itseng bana be leng ntse ba le kodung ya malla ke batho be leng ba hlokofaditswe moyeng ya bona ke ka ho ke bankang jwalo ka batho ba bomme hobane ke batho ba bomme be reng ha o bina kodi ya malla ebe ba lla Sesotho empa re bina mangae ke o bentsha hore bontate ba se ba thabile ba hodile be bomme ba didietsa ba thaba jwale he pina ke moya kodi ya malla ke bohloko kapa ke yona ntho ene ke sebedisang jwalo ka sangoma jwalo ka batho ba bomme ebe mangae ke bontate hobane ba se bana le bohlale bo itseng bo thabisang batho e jwalo ntho ene ke batla ho bua bana beso ya le bontate Sizwile kumele. Lemele sizwile khehla lami. Mina ngicanga ukuthi Mnguni Yebo. ubuthi Yabo bengifisa nokuthi Khondlo ngoba uke wadlula endabeni lento yekhalenda. Wathi isikhathi manje selento sokuthi abantu mababuyele bazile bangalentozi bangahambi bayosebenza nani uke wasisiza la ulentozo umamkhethu wasisendela nangeSiswati ikhalenda mamkhethi lesi sikhathi lesi esisondela kusona isikhathi sebusika athini amagama eSiswati cela nje udlule kancane okwazi kodwa ngoba phela ngeke ukwazi konke Anibona nembizweni angizazi kahle nama ngisayikhumbula ukuba ngihlale kangwane bengisesemncane kakhulu kodwa nje kunemikhosi ebakhona njengenyalo manje isikhathi semagano it's the celebration yama second harvest then kwenziwa lotshwala amagano njalo and then kuzoba nabo umkhubulwane but kubizwa ngendlela zakhona kakhulu lezinyanga ezinye bezibiza nangeinyoni njengokuthi mhlambe ngaboMeyi kunenyoni ethize ezawuqhamuka efika only ngaboMeyi bayibize ngawo lamagama lawo ungabhala manje amagama aqhamuka manje kodwa kudala kwakunamanye amagama ekwakubizwa ngawo izinyanga ukuthi le inkwali iqhamuka nini ngasiphi isikhathi igwalagwala lizovela nini bese ke kubizwa ngawo lawo magama ngiloko engisakukhumbula okunye sengakukhohlwa ngiyabonga Siyabonga mamkhethu ngenhlanhla akuwena wedwa umuntu la unegazi leseswatini uthi izicela nawe usilekelele la ubhuti Sakhile usilekelele la ukuthi ngikhohlwe igama lakho elambulelwa ukuyitho manje senako sekilikhohlwa ucela usikhumbuze lona igama bese udlule nawe kancane yabe ekhalenda Azivusele kakhulu mkhulu no yebo ibito lami ngilanga lezulu mina mkhulu langa lezulu yebo kakhulu mkhulu ngicabanga ukuthi kokucela ukukhuluma usho yona mkhulu noma nami ngitakhuluma iqiniso ukuthi lokuningi bese njengoba yisho mkhulu ukuthi sangenwa imfundiso yetiphuphu sakulahla lokuningi kwasela abadzala basibuyisa so lokuningi ngathi siyatikhumbuza ngathi siyakufunda ngoba bezivele sikwadi but nje ngingene kakhulu la kule kalenda ngawubekisa ngamathi indlovu lenkulu noma ke sibekise ngamabaza uthi mabasa ngithi kushuke sekungena bubusika kusi njengoba asho bonhlaba njani ikhalenda yakangwani yonke ithathelwa etilwaneni letithite kulendlela lethu ukuthi behavior ngayo ngathi ngabe shoja noma ke
naye ngikhuluma nje ngabo Nhlaba njalo ukuthi sesikhathi sekumila bonhlaba njalo. So yona bebuka kakhulu indalo. Ngiyayijabulela nale vetako ukuthi katheni kwakungasiyo yona leyo calendar nami ke yinto le ngisafisa kuyifundzela kakhudlwana uma kuyilandzelela kakhudlwana. But ngicathi kuncane lengakungeda kula ngakushilo go ngicathi uyibeke nje kahle eniyo lena i-calendar yakangwane ngiyele siswati sethu. Siyabonga kakhulu langa lezulu. Yize la ikhona into esike sayibona la ngathi iSetswana. Mose bheka lapho egroupini ngike ngayisenda. Manje uzohluleka ukuyibiza kahle la nje ngathi Sitebo song ho ba uJune lo. Ngicela umuntu mhlambe ozongipronounceela kahle bese noma wena nkosana ngoba ilento isitswana ngathi yasazi. Ngicela ukusiza. Oh, Abel ngiyalunga. Ya uJune bathi usiyede ubusiho. Kuchaza ukuthi akuvakashi makuJune. Ngeke umguni ukuthi uvakashela ekhaya because asinazo imvelo ukuthi sukunike sona masufikile. Kakhulu sibiza kanjani wandawo nje uhlala kini. Uhlala kini. Asinaso ingubo ezizokunika sona masufikile. Ingubo sesinazo ekhaya silengane thina. Then mase sifika nje ku August umoya uyavunguza kakhulu. Isikhathi sesibiza ukuthi uphatha ukuthi umoya uyafika ushaya ihlahla sesiluza ama-leaves yakhona. Yila sekuchange yonke i-weather manje. Angifuni ukusebenzisa isilungu but umoya sewuyaqala uyavunguza uyakubonisa ukuthi sekuyachange kuyindaba ze-weather kakhulu. Ngiphelela lapho mfowethu. Siyabonga kakhulu Abel. Ngicela ukubuza Abel before uhambe ukuthi mocabanga le nkulumo le esho ikhalenda ihlangana nalento bisho Mazibo. Inkulumo le kahle ichaza ukuthi sibuyele kithi singathathi ikhalenda sithi icala ngoJanuary. Umuntu omnyama kahle izocala lapho I think September ukuthi silandele izinto ngendlela abantu abadala bahamba ngayo. Vele imicimbi beyenziwa ngoseze obusuku ngoJune but mina bengazi ukuthi yenzelwana. Uyakubonisa khona ukuthi imicimbi kufuneka siyenze ngelesikhathi labo June because kuyabanda. Senze izinto eziningi mase sihlabile ngoJune. Even inyama ayimosheki. Senze okuningi semanje abelungu bayenza yini ebayikhathayo inyama sibayisika bathi thina besiyenza nje ngumesi then uyibeke nje ibe dry ingamosheki ihlale kwesikhathi eside. Lapho besiyenza khona manje sesimoshe izinto sesisiyothenga yini bayibiza ibiltong. Kanti lento leyo umuntu omnyama bekayenza ngumese kahle ibe a long one dry. So into emkhulu bekayichaza ukuthi masibuyele kubithina sibuyele kumlando wethu ukuthi sisukaphi siyapi sihlanze abantu abadala kahle masenze umhlabelo wezulu ukuthi sibalungisele into zabo. Siziyalaphe thina esabantu bamnyama silaphe abantu bethu ngeqiniso ngendlela yeyo siphinde sibabuyisele emakhaya wethu mase yakhuluma indaba amagobongo sihlanze amacala wabo ngezimbuzi lezo. So kahle le inkulumo le ukuthi thina sinomoya silapha kahle ubusamo. Before uzoba wena unesipho kanje uzolapha abantu cala olapha umsamo wakini ube right uhlanzeke. Then ezinye izinto ezibe siziveza phezu kwakho ukuthi unani uphiweni. Ngicabanga ukuthi injalo. Siyabonga kakhulu mfowethu siyabonga. Nandipha since wena ngikubona ukuthi
lezi zinto zo social media ukuyinaka. Ukuyizwe lento ibisho Mazibuko yo Kemet nani. Nandipha. Sicela unmute mic. I think ngiyakhuluma kodwa i-mic imute. Hawu Nandipha ulahlekile. Nandipha. Sanibonani futhi. Okay. Bengisacela ukungena ngoba nakho Nandipha akakangeni. Lento Yeah. zabo chemistry into ezenziwa manje. Mawuyibheka lentaba yabo chemistry, it's an Egyptian calendar. Akusiyo nayethu. Ngoba mawuthi uyayibheka ikhuluma indlela abakhuluma ngayo or ukuthi abo Osari abo Maat ilimi esingal understand ongazi ongeke uzwe nokuthi lichaza ukuthini. Kanti le yethu nakuthiwa indlovana indlovu lenkulu or mhlambe umasingana ulwezi uyazi ukuthi ulwezi yini. Mawuthi uzibandlela uzokwazi ukuthi uzibandlela yini kusho ukuthini. Kanti lokhu kwabo lokhu koku researchwa and umkhulu akhuluma ngakho angazi nje kuyifashini and then bakutshela ukuthi kunamatshe akulandela wona ubheke lamatshe ubheke kunezilwane zakhona kuna ini into nje abayenze bona but kakhulu into eresearchiwe eyithathwa kwabanye abantu okungasiko kwethu and okungakhulumi nathi and okungasho lutho kithi or ngithi akuna meaning. Awukwazi ukuchaza akwazi ukusebenzisa kanjani uzwa ngabo bese wenza lokhu bona labakushoko hayi ngoba kuyinto o relate kuyo ifuna ngayikhuluma ngeEnglish kancane. Ngiyabonga Mamkhethu ungaze lento zohamba kakhulu ngifuna ukushaya ngenye research futhi nami la ethi yabona nje uthiwa uJune la June the month of June or principal Roman goddess. Njengoba uya kuJune wena nje yazi ukuthi uya ku-principal goddess yaseRoma. Ikwenza ufila kanjani lento leyo ngoba unoJune wena uJune i-principal goddess. lokho akusenzi sibe kahle ngoba imikhuba or ama rituals enziwa ngaleso sikhathi asupporta loyo goddess loyo wakhona. Mawungathi uyabheka ngoba babhala nemikhuba nezinto ezazenziwa uye hayi okwenziwa yithi. Thina ngesiswati kuyaye ukuthi kuphuma abomama bayosika umhlanga ngaleso sikhathi leso. Yebo siyazi ukuthi i-winter solstice nge-English la ilanga nobusuku kulingana kodwa kunemikhuba yesintu ebeyenziwa hayi le mikhuba yabo goddess ibo Roman goddess benze lokho abakwenzayo njalo njalo bekungenziwa besingakwazi le Rome mhlambe ke ngoba futhi ku Northern Hemisphere kuyabafanela nabenza izinto ukwabo kodwa thina ngala kithi vele nje vele kukubhede ingako ukuthi yonke into saphanjaniselwa basiphambanisela ingako lokho kufanele sikwenza sikwenze ekungafanelanga sikwenze siyakwenza. Nge-Good Friday nje baqala i-Good Friday bayaqala nje amakholwa manje ngolosithathu ngeyi-5 za March bazakutshela ukuthi Ash Friday ini Ash Wednesday kunemikhuba ke yenzakalayo amasonto ngoba babuka i-first moon inyanga yokuqala i-first quarter yenyanga bazokwenza le mikhuba until kuze kufike i-full moon. Makwenza i-full moon yaleyo Friday bese bathi Good Friday kodwa miningi imikhuba eyenzakalayo kufa abantu banqunywa inhloko kuyathwala kuba ney'ngozi zey'moto bathi harvest ama-souls
yonke lenyaka ukuthi sisakhula besitshelwa nje ukuthi ngalesikhathi lesi maqala manje kuyoze kunqamuke iGood Friday awutholakala ebusuku estradeni yilesikhathi bavuna imiphefumulo yabantu nesonto elinye elikhulu kwakunqunywa inhloko zabantu zazinqunywa ngaso lesikhathi lesi khanjiswa ke le nasekuyiswa ngeGood Friday kuningi nje bekwenzakala manje lokuhamba uyineka nje ulandela into zabantu vele yiko lokusilimazayo njenganyalo ngathi ungaze wena uthi abasayinqumi hayi ukuthi abasayinqumi sebanquma laba bokufika labo abantu baseMalawi nakuphi bangithi basengikatholi ukuthi kwenzakalani so bazulazula ebusuku bathatha bona yingakho singasaboni abantu abanquma inhloko kanti lokho babengekho kwakunqunywa thina vele Ha, mamkhethu wayikhuluma into ejulile ngonquma amakhanda abantu. Yeah, Nkosana, wawukhona sisempumalanga mfowethu waphinda waba khona futhi uma zibuke ichitha indaba yenzalo yelanga. Wena wazini ngenzalo yelanga bese sinika ukhondlo ukuthi athi ukuphefumula ngalento ngoba inzalo yelanga ihamba ngempela kuthiwa imikhuba yethu. Wazini inzalo yelanga bese ukhondlo athi ukudlula kuyona. Ngiyazwakala mkhulu. Ya Nkosana vula imic. Wazini ngenzalo yelanga mfowethu. Ivulekile. Empumalanga. Ivulekile mic mkhulu. Ya siyakuzwa. Oh, ngiyacela. Ngicela ukudlula kuloko. Ngiyazicelela nje. Ngicela ukungaphawuli. Hayi Nkosana uzosho ukuthi wazini ngenzalo yelanga. If wazi okuncane uzosho lokho kwazi kuphela. Mkhulu ngikho la ngengqondo ngifuna ukukhuluma manga. Bengisacela ukungena. Bengisacela ukungena kancane. Ningathi ngiyadlama. Uyangena nonkosana balele uyangena. Okay. Inzalo yelanga mina ngavelela sika. I think 2 years ago. Hawu siyamenywa ke iyo le committee yakhona bathi kuyenzalo yelanga. Ngoba kwakuyisikhathi samaholide nathi sithi hayi siyazihambela siyakhona siya eMpumalanga sesithi hayi sodlula khona saduka sangena emahlathini imoto zabhajwa zaphuma saduka la sesiyofika ngakhona kunalelitshe elila ekuqaleni kwakhona engathi limile so masifike elitsheni imoto yacisha yafa fi azange safuna kuhamba ngathi mina Sekwenze yayithulela yafa imoto entsha hayi ukuthi imoto endala yayicisha ibuya na ku service yafa nje yacisha yafa kufa hawu ngihlike mina emotweni ngiyobuka lapha etsheni nafika etsheni kunezimali eziphoswe khona ngibuke laphana ubaba endlini athi na uyophosa imali ngithi akuvumi ukuthi ngiphosa imali la angazi lo bekayiphosa bekaphoselani bekathengani afunani ini and masa ukulelo litshe apparently it's not far maybe it's about 200 meters kusifike la abantu babekempe khona namathende in yalo moto sathi nasithi siyabheka sithi sifoster asiyiphusheni sifuna abantu kwafika abanye bedlula ukuthi bayiphushe imoto kwaba nemgodi ngathi madonga khona lapha phambi kwethu ngavele ngathi kubaba ngicela usalo sesijika asitale sesijika ngoba vele wena ubuthi uyisathina kahle nasesithi uya reverse ujikisa imoto yahamba sajika sahamba veg azange siphinde sibuyele namanje bangimemile ngibatshelile ngathi mina ngiyaxolisa leya ndawo nje vele ngeva nje kunezinye izinto ezingezi kahle bengingazi ke ukuthi yini kwakwenzakalani kodwa safelwa imoto entsha not ukuthi inja brand new santsho ukuthi nje imoto ekwakungafanelanga ukuthi ngabiya yebo nasesijika sibuyele emuva nasi reverse make reverse imoto ya reverseka nasithi siyajika imoto yaphenduka yahamba zange iphinde saziyela kubo God's window nakuphi azange sisaya lapha enzalo yelanga ngayisaba lelo langa namanje angikhanuki nje nokuvela kuyo gogo siyakuzwa ke mamkhethi siyakuzwa kodwa mhlambe izibusiso zakho wayishiya nje enzalweni yelanga usolalela mazibuko la bakhuluma ngemkhuba amlale mhlawumbe kulahlekisa nje mamkhethi azange ke ngimuve umkhulu akhuluma ngayo angazi mhlambe I missed i-podcast yakhona kodwa azange ngimuve mina nje yangihlula nje cobo yasehlula seumndeni
and ngihamba nabantwana ngaze ngathi mina labantu abamanga babheka mina ngathi baneziphiwo mhlambe sekwala bona iphiwo zabo ini ngasho lokho mina kimi kwaba yiloko ngoba mina I take it ukuthi anginaso kodwa ngiyazi ukuthi labantwana enginokuhamba nabo abantu abami banako lokho ngathi mhlambe ngibo ngithi why sihambe nani nina bese kufa imoto and ngikhathi izifa imoto bayasho lapha phakathi ukuthi yebo masijikeni ngithi sijikelani bathi mani asihambeni ngithi ngani nina nginivumile nithi nifuna kuza la sengini futhi lapha senifuna kujika angazi bese kwenze njani sebacasulwe yini nje sengasasemnandi emotweni vele sabe sesiyajika azi mamkhetha umuntu angazi athi utshela uMazibuko usho lesi noba yamazi uMazibuko ayifuni inzalo elanga Kondlo uthi kwenze njani sicela uphinde udlule kancane indaba yesikhathi bese ukhuluma ngayo inzalo elanga Mngoni wena inkinga yakho ufuna ukuphikisana nomoya ufuna ukuphikisana nengoma wena Mngoni ngoba uyisangoma uyabona inkinga yakho lapha awesibuyeke size la Mngoni thina kahle sibamnyama njengoba sibamnyama nje siphile ebumnyameni ubumnyama ibuphi ubumnyama ubusuku sikhanya kanjani pho ebusuku sikhanya njengeinkanyezi sizinkanyezi thina siphila ebumnyameni obubusuku ukufika ke kwesimo sokukhanya uqale kwavela ilanga ukufika kwesimo sokukhanya kodwa manje masilalele umoya ke manje mawusukhuluma siyeke lezi zinto esizizwayo nalezi zinto ebesifundiswa zona emasontweni sisakhonza sizingane sithathu siyo emasontweni ukuthi ilanga laza linyanga kwasebanjani inkanyezi igama elithi inkanyezi angithi uyezwa unyezi yini unyezi imuni unyezi inkanyiso okusho ukuthi ilanga kusho ukuthi lezi zinto ziyalingana ilanga nenyanga kuyalingana ilanga nenyanga bazalwa yini inkanyezi okanya inkanyezi okanya welanga ilanga bese kuthi unyezi imuni angithi uyabona ke manje ukuthi seyaqala kuba khona inkingi uma bethi ke bona unyezi ulawula amanzi nomhlabathi ukumila kwezihlahla basho khona ukuthi ukuhamba komoya nokwehla kwamanzi uzopholisa ilanga ngoba kumelene lezi zinto unyezi upholisa ilanga ngomoya namanzi bese kuthi ulokhuzana ilanga likhulisa ngemfudumalo likhulisa lezi zitshalo nalezi zihlahla kodwa lo uyanisela ukuthi zikwazi ukudla ngoba amanzi ayenza into ifutheke expand kanje ivuleke ifutheke ilokhuzana amanzi bese ufika ilokhuzana ilanga ngoba lona lide bese liyayikhulisa liyiphakamisa iye phezulu ikhulu iye phezulu lidonse ngemisebe yalo imisebe ayithi ba kodwa manje iyadonsa iyakhuphula iyakunweba lento ngoba ngisho neplastic uma uyifaka emlilweni iyanwebeka ibe yinto ibe libhana iplastic okusho ukuthi ilanga liyanweba into liyayinweba liyikhulisa iye phezulu amanzi ayayikhuluphalisa iyakhuluphala expand kanje ikhuluphala ifutheke angithi uyayibona manje thina sizoba nenkinga uma silandela lezi zinto zenzalo yelanga sizoba nenkinga okugcina silandela izinto zakoKhemethe sizoba nenkinga yokugcina ngoba sizolandela into yabezizwe uyabona nje kunalezi ithixo ezenziwayo abanye bazenze indukwini ubona kuyinyoni kodwa manje kuyinyoka noma kuwumuntu oyinyoni nazo zonke lezo zinto lezo zimfihlo zamadwala lezo onkulunkulu bamadwala izisekelo zomhlaba zimfihlo zamadwala zakhishwa yilanga
ukuvela kwelanga ilanga lafike lashisa lapha lashisa emadwaleni lezi zinto zazobeka noma zaqopheka emadwaleni zavela ziphuma phakathi abantu bamadwala labantu abasekele umhlabathi manje lokhu kuzithixo kuzidalwa lezi zinto leziya so manje laba abantu bekhemedi bahamba bayokhipha izinto ezizokhuluma ulimi esingalwazi thina bakhipha izinto ezosiphilisa zisiphefumulisa umoya ongesiwo wethu bese udala umonakalo kithi sigcine sesigula sesiphambanelwa indlela yokuphilisa ishintsha njengoba besho bethi system uma bethi system abasho ukuthi kuyindlela yokushintsha ukuphila kodwa manje bakhuluma ngesola bakhuluma ngelanga ukuthi ilanga yilona elashintsha yonke into manje ilanga nenyanga bayalingana zingane ezinkanyezi bobabili abantwana laba the son and daughter manje ingane kumzali ziyalingana noma ngabe izalwe eqale noma ngabe izalwe egcineni kodwa ingane kumzali ziyalingana ngoba kuyenzeka izalwe egcineni kodwa ivusa umuntu omdala kunalona ovuswe owokuqala manje ingane kumzali ziyalingana ayikho endala ayikho encane ingane kumzali ziyalingana inkanyezi ke leyo izala ilanga nenyanga ingakho bona bobili kuzokhipha uthingo nenkosazana okusho ukuthi okumnyama nokumhlophe ukukhanya nobumnyama kuhlangene nomlilo namanzi umlilo welanga amanzi enyanga kukutshena wena lokho kukutshela ukuthi kuzophuma i-rainbow imibala iqhamuka kumbala omnyama nomhlophe isiqalo nesiphetho uma kuqale ngokumnyama kuyophetha ngokumhlophe noma ingashintsha shintsha ibe orange ibe bovu ibe red ibe green ishintsha shintsha imbala kodwa iyophetha phi iyophetha ku white isuka ku black uma iqale ku white iyophetha ku black isuka ku white ngoba yilanga nenyanga usuku nemini usuku nemini ubusuku nemini manje thina sifuna ukuthi lishintshile bese sithi hayi kwakuyisikhathi sakudala leso asikho isikhathi sakudala lesi sikhathi esasiphila kudala yiso lesesiphila ngaso asikho isikhathi sakudala ushintshe izinto ishintshwa yini ngabomu ngoba ningafuni ukuphila ngazo nithi nina ziyanicindezela nifuna ukuyiphilela umathanda ngizoya kancane nje lapha eBhayibhelini ngililanda ngithi mina iBhayibheli likuphilisa impilo efunwa uwe hayi efunwa yilo muntu okuzalile wena noma lo muntu ovuke kuwe olithonga nakini ofuna ukuthi uzomgcinela izinto ezithile uma beqala bethi ngokuka Johane okusho ukuthi wena uJohane wayeyiphilela indlela yakhe uSawulu ayiphilele yakhe indlela uSolomon ayiphilele yakhe indlela okusho ukuthi abaku group kaSolomon abaphile ngendlela kaSolomon uma ufuna ukuyiphilela njengoAdam hamba uyophila njengoDavid uma ufuna ukuphila njengoAbraham shona kuAbraham kusho ukuthi uzenzela umathanda wena awulawulwa lutho iBhayibheli lisitshela lokho nje mina nje ngiwumuntu omnyama imuntu mina iBhayibheli lingitshela ukuthi umuntu akaphile ngendlela engalawuleki uma namhlanje ufuna ukuphila njengoMaria uzophila njengoMaria ofuna ukuphila njengoJesu uzophila njengoJesu ofuna ukuphila njengofaro ufuna ukuphila njengofaro ofuna ukuphila njengobani ufuna ukuphila njengoHerodi ufuna impilo yakho uzenzela umathanda ngayo kodwa uvusa umuntu wakini uphilo umuntu uma wena usuzenzela umathanda manje lezi zinto zakho Clement ngiyakutshela mina buza mina ngizokutshela zizolahla imvela ayikazi ishintshe ilokhu yiyo nje ilokhu yiyo ngoba bayiqeda ngevibration bavele benza izinto eziwumsindo kuyo ngiphinde amathonga awawufuna umsindo ongokuvela ongesiwo wemvelo ingakho ubona kubaleka izihlahla
befaka amathambo gijima ogandaganda kwenzeka zonke lezi zinto le vibration iyayicima lezi ziyiminimize ibaleke hayi ukuthi ayisekho bese kuthiwa imithi ayisekho ayikazi yayikhona emadaleni kodwa izoba khona kanjani sikhanda amatawuni amabhilidi amalokishi nazo zonke lezi zinto sikugugula umgwaqo sigugula umhlabathi sisusa zonke lezi zinto kuwo manje kufanele ukuthi siyiqonde lezi zinto inzalo yelanga akayikho umoya usuwashifta kuyo wahamba sekusela imimoya kuvele kwavele kuvulwa imimoya isusu inkanyezi zilandwa phezulu zehliselwa phansi lo muntu owavula leyo mimoya leyo uyena lona futhi owa introduce indaba zelokhuzana zesangoma ngoba isangoma siyisikhashana sewumuntu wesifazane ngisho kumntwana umuntu wesifazane umphatha ngesibelele ayo amkhulisa amphipha amenze yonke into uthi mayiseshintsha isigaba umuntu wesifazane umntwana noma ngabe uyindoda noma ngabe noma ngabe umfana noma ngabe uyintombazana mayiseshintsha isigaba esethomba esengena ebuntwini eseba umuntu udinga indoda iyona ezomthatha isikhathi impilo yakhe yonke iziyomphetha kukutshenani wena lokho kukutshena ukuthi ubusika bethu buwumuntu wesifazane kusuka uJune uJuly uAugust uthatha lezo inyanga zoyi3 ukuhlanza ukungcola nokususa zonke lezi zinto lezi futhi inyanga ngalezi inyanga engishoyo isuke igilima ishintsha isiwulokhu namhlanje iwulokhu namhlanje kulo 3 months lo inyanga isuke unyezi usuke unya ngempela usuku ugilima kukutshenani wena lokho okusangoma kuyinhlungu kufanele ukuthi kugezeke ukuze kubuyele kube ingoma ephilayo ushilo ukuthi umelo wathi ingoma inhlakanipho ngoba iwumoya okusangoma inhlungu nalo lelo gama lisuka kuyinhlakanipho ukuthi mangahlakaniphile ubuhlungu usenhlungwini ulahlekile sizobuyisa ke lo moya ngenkani sizobuyisa ngenkani ngoba kumele siyiqede izangoma zikho zize ivele nje kanjena ingoba ayisagcinelwa ingoma ayisagidelwa ingoma ayisahutshwa ingoma yeqiniso asenayo asenaba bengoma abalihubo lezulu abathatha ubuthathu manje ke kufanele ukuthi siyiqonde lezi zinto omkhulu ukuthi asiyeke indaba zokhemete asiyeke into ezokhuluma ulimi esingaluzwa mina leli ikhetha lifikela ngibuza lathi lamagama abhalwe eBhayibhelini avuswa ubani ovukayo ngoba thina sibantu siyaphinde sibuye bake babuya noDavide baphi ngisho kubo ke lapho kwaIsrayeli ngabe kukuphi kubo ke manje bakhona nabantu abavusa bona noma kwakungamagama okuzolutha thina nokuzosishintshisa esiyikho thina la ngibuza leli khehla lathi yini thina sifuna ukubiza amagama azosidida kwathina mawungathi umuntu akalichaze nje leli gama ekhuluma ngokuparula akhulume ngazo zonke lezi zinto esingazazi thina mawusumbuza ukuthi kusho ukuthini ngesintu akakwazi leyo nto leyo ngoba uresearchile uhamba into okulanda la kulanda khona uzokhohlisa ngakho wena akudungela umqondo ngoba impilo yokwelapha isifo isobala noma indlela yokwelapha isifo isobala iliqiniso elisobala futhi iyakulinda iyazi ukuthi uyohamba udwanguze uzubuye kuyo indlela yeqiniso sizolapha abantu belapheke siyayikhipha lezi igulo
asambeni ngoJuni siyofakela abantu. Uyabona nje Abel ushilo wathi bekuhlalwa endlini ingaphunywa. Isikhathi sokuzila siyaphi bo emisebenzini thina ngoJuni, ngoJuly, ngoAugust. Siyakuphi emsebenzini siyokwenzana. Bapha bakithi. Basifica sikhona nemakhaya sihleli. Uma sesiphumile manje sihambile siye emsebenzini. Bayafika bakithi bazofuna into zabo kumele ngabe siyabagcinela zona. Abasithola sikho sambile. Mase kumele basinike thina sesithi bamenyezwa bangabuyi. Ababuyi futhi abasiphenduli futhi abasikhanyiseli. Ngoba sifuna ukuthi basikhanyisele ngalokhu abangakwazi bona okungekho futhi. Okungeyikho futhi. Manje kufanele ukuthi siyiqondeke le ngoma ukuthi ingoma yethu ayibuye. Ingoma eyithi ayibuye. Siyayifuna. Siyayifuna ingoma yethu. Abantu abanamagalela, abantu abanezinto ezijulileyo, abazaziyo noma izindlela zokwazi ukufinyelela ekubuyiseni thina, abasilekelele. Sofika thina sibadle ngendaba, sibadle ngemfundiso, sibambulele okujulileyo ukuze kuzokwazi ukuthi isizwe sivuke, sibuyele kubeni abantu. Sibuyele singoni. Ngize ngithi mina ukuthula kutholwa yilezi ilwane eingadli ezinye, eingadli inyama. Ngoba inyama idliwa kwesikhashana. Ukuthula lo, ilwane inokuthula yilezi ezidla umhlaba, ilokhuzana utshani, ezidla uhlaza njalo. Yizona izilwane zokuthula ezingoni. Ngoba yini idala ukuthi ingoni zibe zidla utshani nezihlahla okuyimvelo? Ingoba zidla izihlahla iphinde ihlume. Kanti uma ubulala inyamazane uyayibulala, uyibulale imithi. Uyibulale imithi fuze ngabe iyandisa. Uyibulale wena uyiqede fu. Ubulale ngokona. Kanti thina sibulale ngokona. Sibulala ngokuphilisa. Noma senza ngokwelapha ngokuphilisa. Ngoba izihlahla siyazidla noma ubusika buyafika ikhithike ziphinde ngoAugust zincwabeke. Zitshaleke, ukungcwaba ukutshala. Zitshaleke, zihlume kabusha. Azipheli, kodwa izilwane iphelile namhlanje. Iphelile kunezilwane ezazi ikhona mandulo engasekho manje. Yini na? Kwafika boni. Singabangoni thina. Singabangoni. Bafika boni. Bafika basitshela ukuthi kukhona umSwati, kukhona umXhosa, kukhona umNdebele, kukhona umZulu, kukhona umTswana, kukhona ubani bani. Basonisa, basihlukanisa. Manje ke babhizi ke basitshela ngoAfrican spirituality namhlanje. Babhizi basitshela ngoAfrican spirituality ondiko wantu mandiki wangazi indiko kanjani ini kwaseKenya kwasebanjani njani kwaseMalawi kwakuphi kwaseIndia. Yini leyo? Sibantu thina. Sibantu thina. Kufanele ukuthi sibuyele kumama nobaba abangabazali kithi. Kumele sibuyele einkingeni zomlando wethu. Siyohlanza inkinga eziqhamuka nomama njengemuntu, njengonyezi, njengenyanga. Sibuyele einkingeni eziqhamuka nobaba ngendluzula ngempi njengelanga. Ilanga liyona liyabulala uma kuyikuthi akekho umama ozolithoba oyimuni. Manje thina sekulahleleni konke lokho kithi. Namhlanje sinezingane ezikhuliswa abazali ngabodwana. Engabazo baba bazo, engabazo mama bazo. Namuhla lokho. Abazali ngabodwana. Uphi mama? Uphi baba? Yingakho sinenkinga enje. Akusizi inkinga zabengoma zesangoma lezi. Akusizo njalo inkinga zabengoma lezi. Inkinga zesangoma isehlukaniso. Ngoba bazoqala
bathi hey wena awulazi iphehla usazi isikhuphe awazi nix ngomthetho weshoba wazi lutho ngelokhuzana ngephehla bayasihlukanisa bafuna ukuthi ngathi bona mabeyisangoma bazi konke kanti bayona bayizoni ubungoma noma okusangoma kukona kubuhlungu kuyintshungu ingakho mama babona bezifila engathi bacindezelekile uma uqala ubayeka uthi abazenzele ngokwabo babuye kuwo futhi amadoda bezofuna ukuphila bethi uyabalahla wena wenza lokhu yana uyangilahla ungiyekelele ngenza ukuthi kodwa bekwenze ebone ethanda futhi eyitshela ukuthi kuyikho yena yiyo ingulu yesangoma ingulo yokusangoma leyo ngoba vele izangoma bekungabantu besimame namhlanje sinezangoma engamadoda namuhla lokho sinezangoma engamadoda eyiqhamukapi lezi zangoma engamadoda zifika nemimoya bese inhlakanipho siyithathaphi uma ilanga silivala silembatha ngonyezi kube kungesona isikhathi sonyezi ngoba imfudumalo ngeke siyithole imvikelo ngeke siyithole ukulweleka ukuvikeleka ngeke sikuthole thina uma sizovala sithi amadoda awabulala sithi amadoda awafuneki uzoyithola phi imvikelo uzovikela ubani ngoba ngisho nayo ugovernment uyabanika abantu besifazane ithuba lokuthi baziphathe abakwazi ukuyiphatha bahlulekile ukuziphatha uyabanika ithuba lokuthi baziqhwakele bona bayafa mabethi bazama ukuziqhwakela afike lo government noma nawo maphoyisa afike usekhungiwe umuntu wesifazane indoda nayo isiyibulele noma isibalekile noma bayifice bayithathe bayoyibopha lifile izwe ke mase kunjalo ngoba thina amadoda salethela ukuthi sizobavikela sizobakhusela kodwa sizobavikela kanjani behleli phezulu kwethu sizobakhusela kanjani sizobondla kanjani ngoba ilanga liyondla umama bese epheka athake lokho okufike nelanga londla ngakho okusho ukuthi sibambisene kodwa yazi ukuthi ubekwe wena isiphi isigaba sakho ugcinaphi ngoba ingane uma isikhula mayithi 9 years ithi 12 years iyamhlubuka umnina iyamhlubuka unina iphumele ezweni lapho sekumele iqoqo khona indoda uma yena ikhulisa yedwa izoqoqwa yiphi indoda izoba luvanzi leyo ngane igcine yenza into ongeyizo emhlabeni yone bese kuthi izoni nokusangoma kuyembathe kuvuke njengedlozi kuyo kuvuke njengesifo sendluzula kuyo igule lengakuliswa kodwa uyikhulisa yedwa uyise ngekho edakazi ukuthi iguliswa yini uyazi ukuthi iguliswa ukuthi yakhuliswa isandla sakhe esingenamvikelo esingenakulwela manje singavumeli ugovernment asibulale ngomoya wezizwe umoya wezizwe lo umoya wezizwe sibuyele emakhaya sibuyele esintwini sethu sibuyele sibe abantu sizwane siyisizwe sibe munye manje qinani mina angazi ngingenza umathanda wenu ke kodwa ngendlela yini enifuna ngayo mina ngiyosho kulabo abangithumile ukuthi ngasho ngaya ngafike ngasho ngoba kubalekile ukubuza kubalekile ukubuza kubalekile ukubika kubalekile ukulinda nokuqonda abantu abadala ke basebenza ngokubuza
nokubika, ukubuza nokubika. Abantu abadala ke labo. Manje mina mase ngihamba lapha yofe ngisho lapha engangithunywe khona ukuthi hayi nakhe engafe ngakudlulisa mina. Bawubonakala ngombala abakuthathayo bakusebenzisa bakwenza njengoba kunjalo. Manje ke bantu bakithi akasiqineni sibuyise ingoma yakithi. Sinengoma thina ephila kithi. Sinengoma thina elapha thina. Sinengoma thina eyondla thina. Sinengoma thina ekhusela thina nefudumalisa thina. Asiyibuyise imfudumalo yengoma. Amen mngoni. Ngimile la. Siyabonga kakhulu Kondlo. So khona sesihlalile. Ngiphatha kabuhlungu umuntu ongangimnika ngethuba lokuthi akaphawule. Ngwabotho. Usekhona? Okay. Sibonga kakhulu Kondlo, sibonga kakhulu mfowethu nokuthi usicabangele uphinde wenze into sabo part 2 ukuze abantu bakwazi ukuthola umsoco wawo umoya wengoma ngabe umoya wesangoma ube umoya ophelele. Sicele ke babukeli beSolomoya ukuthi nibatshela abantu ngalokho sizokwenza ke month end okuzobe kuwumkhuleko sobe kukhululwa lapho kukhululwa lemimoya yezangoma lo moya le engaphelele uhlandululwa kwenziwa yonke into wena angazi ngachaza ngithi nesuyibona ungathi suqedile ukugezwa ngoba uyazi imoya ekwembethe nemimoya edinga ukuthi ihlanjululwe phezu kwakho njengoba kuvela leli thuba nje kuvelela leli thuba ngoba kufanele kukona okufanele kwenzeke nomoya ke ukuze uqede uwona waziyo. I think lokho ukwamazibuko ku-300 uthi ukwazi ukugezwa uphinde futhi ukhulekiswe kwehlela umoya lokuwe noma kwehlela lamaketanga amabi kwehlela lezi zembatho washo umazibuko ukuthi wembethwe uzothi uzalwe embethe kanti inkinga wembethe inkinga ilezo inkinga namaketanga ezobe zikhululwa ngawo umhla ka-29-30 kaMarch. So siyacela ngempela ukuthi lithuba lelo ukuletha nomndeni wakho nje wonke nabangani bakho ababefisa ukumbona umazibuko ngoba ithuba ngempela leli kube khona nokunye ke okwenziwayo enhlambuluko inhlambuluko ya 1 week njengoba besike sikwenze kusebenzise lokho kuba ngcono impela zonke lezi indlela zokuthi abantu bakwazi ukuxhumana nengoma yabo ephelele. Siyabonga ke Kondlo ukuthi uphindise kwithuba mfethu. Sibonga kakhulu nabantu abakwazile ukuthatha ithuba leli. Silale ngokuxola. Kondlo. Mnguni. Hayi siyabonga mfowethu. Sibonge kubo bonke abantu abangenileyo. Sibonge kuwe umkhulu uNkosana. Sangoma esikhulu. Siyabonga kubafowethu Abelo. Wonke uTumelo, wonke igenge nje. Bafowethu siyabonga. Gogo lapha ezansi Gogo Kate. Siyabonga nje. Bafowethu nabanye nje abakhona. Inkosi yami inkosi yelanga lapha nomswati. Kedlalana ngisakwazi. Siyabonga bafowethu niphileni uNkulunkulu abe nani namathonga niphathe ngokuyikho. Ngicanga ukuthi ke imbizo elandelayo kuyoba yiyo ke idlozi lendaba lapha sesidalula imikhuba ebegilwa omnguni le. Beyigila bengazi kodwa nabo ukuthi benzani. Nonkosana beyigila emaphehlweni. Sobe sidalula yona ke. Sobe sidalula sikhipha amaqiniso. Kulezi imfihlo lokho bethi imfihlo yeshoba
umthetho weshoba nazo zonke lezo zinto lezo, impemiso, ugwayi wabantu abadala ngokunjalo ngokunjalo. Sizobe sichaza kakhulu nogwayi wogogo kuthiwa isinefu, nazo zonke lezo zinto lezo. Sobe sichaza nje silandele impela, silandele ukuthi kungani idlozi lasentabeni kuthiwe ugogo banibani, idlozi lasentabeni kuthiwa umkhulu banibani, kodwa lo muntu lona wafela entabeni, noma umkhulu mafela entabeni, kodwa wafela entabeni, kodwa wena uyomvuma njengokufa, uthi wena uyovuma ukufa, uyomvuma njengokufa, kodwa loya muntu uhleli lapha entabeni akageziwe, wena khani uthi uyomvuma ukufa. Sifuna ukuzwa ukuthi omnguni lapha babevuma ukufa, babevuma ubani, noma uvuma onyoka kayithwala. Awuzwe nje unyoka kayithwala, ayithwala ngoba kwenze njani, okusho ukuthi iyasinda, inenkinga enkulu. Manje bafowethu, kuningi sokuchaza kule mbize elandelayo, kuningi sokuchaza okuhamba nedlozi lentaba, besisathinta abengoma nesangoma njengamanje. Ngibonge nje kakhulu, angazi-ke Mnguni noma uzofuna ukuvala noma uzofuna ukwenza njani. Siyabonga kakhulu. Amen. Uvalele mfowethu, siyabonga. Amen. Amen. Siyabonga.